čekamo počasnije mjesto. I bum! Ćao drugari! I evo nas ispred osnovne škole Bača Bulić. I danas pravimo log matura srednje škole, osnovne škole. Osnovce škole. I uživajte u ovom klipu. Jeba, može odmah da živi. Ajde ću u koče pa da jeba.
Sad se završila u osnovnoj školi ovi trubači, sad idemo u srednju školu. Idemo pored srednju. Šta mi udaraš bre Petru Lupiću? Idemo sad u centar grada da se veselimo još malo koliko možemo. Uvo me boli, ništa ne čujem. Ti Bože, baš ti nešto priječi. Idemo bre, vidi koliko su jaki. Ima još ljudi iza nas. Ali neozbiljni youtuberi su najjači. To zapamtite ljudi. Ajde sad idemo do centra. Ajde idemo sa centra. Sad idemo na sred puta. Ja i Boža. A idete navijači. Idu samo jak. Samo jak. Ali sve se sad. Ajde, predstavi se. Pa već budeš u klipu. Dobro, ja sam ostala internet. Idemo svi za nas, jako. Jaki smo. Daj mi ovdje pare. Da? Daj mi pare. A što idete kontra te? Zašto kontra idete? Zašto kontra?